Sa atuhang mga igsuon na kaparian nga naa dinhi karon kung celebrating with us, sa atuhang mga servant leaders, sa atuhang councils, ministries, movements or organizations diri sa parokya, sa atuhang servant leaders sa atong LGU, ipanguluhan sa atong hinigugma nga mayor, atong hinigugma nga congresswoman, and our hinigugma nga vice mayor and other councilors who might be around, mga devotees haduol man o layo pagikan, mga parokyano dinhi sa Birhen sa Regla, mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, katong college ko na ako'y t-shirt nga paborito biskan gasgas na sulob ko man sa gihapon. Naay na printa, Bisaya ba? Ilonggo Bisaya. Ang declaration nga naprinta sa t-shirt mao kini. Na ako'y tulo kaa, alam, abilidad, og atik. Pero ang labing importante sa ubos na butang, ang abtik. Alam, abilidad, atik. Knowledge, no, alam, abilidad, skill, and then atik meaning, resources. Pero ang labing importante, walay pulos katong uban kung wala abtik. Abtik means a quick response born out of wisdom and smartness. Mga igsuon, karong hapuna ang tema sa aton pagpalandong mao nga si Mama Mary gabayan sa pagkamaalamon. Ang ebanghelyo kaanindot kanaay na po kadalaga. Ang 5 wise, ang 5 foolish. Samtang nagalingkod ka mo diha, nindot jud pangutana inyo kaugalingon, asa kaha ako nga kategory? Sa wise o foolish? Ang tawo na to. And then we will ask ourselves later on, what is the challenge of the gospel? Number 1, naay actually gitawag kita nga mga traps against developing kining abtik nga bunga from wisdom and smartness. Mind you, ang mga bridesmaid o ang daga diri sa ebanghelyo, ang ilahang main duty mao nga mangin abtik sa pag-abot kang groom. That's their main preoccupation. In fact, it was very amusing for me to discover nga naa di ay duwa-duwa, catch the napping bride. Kanang bitaw masakpan ang gaduka nga bride. Kay dito sa Palestine area, in the time of the Lord for the Jewish practice as well, in the villages, ang kasal dili RSVP nga na-reserve na ang date. Ang kasal, i-announce ka na, pero ang exact time of the arrival of the groom, mahibaw-an lamang kung magsinggit na ang young messenger, naa na ang groom. So, incumbent sa duty sa mga bridesmaid, mao ang mag-andam constantly. The last verse, stay awake, for you do not know the hour or the day of the arrival. Mga igsoon, therefore, wisdom is qualified by the gospel as being abtik sa pag-abot sa groom. Para kanatong tanan, ang simbahan mao ang bride. Ang groom walay liwan, si Kristo nga atuang manunubos. Karon mangutana kita, are we wise or are we foolish? Naay tulo ka traps. Number 1, gitawag ko kini Sleeping Beauty Syndrome. You and I know the story of Sleeping Beauty. Og naghuwat kang Prince Charming. Uban ka nato, feeling nato Sleeping Beauty jud ta. Kanang bitaw sa Ilonggo, bago-bagoon maglihok ba? Pag mata mo, pagbarog mo, tulog ka man sa gihapon, ang imong outlook sa kinabuhi, unsa plano mo? Unsa lang da. Bahala na da si Batman. Unsa imong buhaton? Sige lang. Then dugay-dugay, kalit lang, tulog na naman. So kanang you move through life without zeal, without energy, without enthusiasm.
Kinang awit bitaw nga, I am alive, alert, awake, then fall asleep again. No? Imbis ka enthusiastic, fall asleep again. No? Kini, makita nato kung nakasinati kita sang lahom kayo nga sakit, kay si Sleeping Beauty was pricked by the spindle, the needle of the spindle, kana sa atuha, ang kasakit o nasaktan kita, so maayo pa itulog na lang nato ang pait. Di ba, uban ka nato, ginabuhat na, itulog na lang. So mga hinigugmang igsuon kay Kristo, kining Sleeping Beauty syndrome, mao kini. Kasi usahay, when opportunities would come, we will miss them. And then we get angry at God. Then we blame the heavens. Asa ka, Lord, gipabayaan mo ako. Mutubag sa Lord, daghan ako kayong padala, pero tulog ka man sa gihapon. Nakaigsoon, the only antidote for the Sleeping Beauty syndrome is to live our lives in a state of preparedness like Mama Mary. Balikan nato ang Annunciation. The angel appeared to Mama Mary. And the appearance of the angel happened in the context nga dili ni siya bitaw by chance. Mary was chosen. You were chosen by God. Blessed are you among women. You were chosen because Mary was able to hear the message of the angel because of her constant prayer life and preparation to respond. I want you to know nga dili ni bitaw nga daw frivolous lamang. Mama Mary was able to respond because she lived her life in constant prayer and in constant devotion to God. She was living her life in a state of active alertness and preparation for mission. Wala tanim usahay mamista kini. Kay mo ingon ta ay nagtubag mo na si Mama Mary Fiat, period. Pero dili oy, before that, she was attuned to the will of God. She heard the message of the angel. O kini tanan, she was chosen because of her state of the heart which is attentive. Sulito nako, attentive o prepared heart. Ingon nila, ang success in life is 95% perspiration and 5% inspiration. If you want another version, success is when preparation meets opportunity. Si Mama Mary was in a constant state of attentive listening and following the Lord. Mao kini nga ang antidote sa Sleeping Beauty syndrome, ang bago-bagoon, mao ang uptick nga stance ni Mama Mary. She was alive, alert, awake, enthusiastic for the Lord. Amen? Ikaduha, gitawag ko kini nga delaying tactics syndrome. Kanang bitaw kinanglan na jud you have to act on it, then naakay paminsaron, sige lang, unya lang, later lang, buwas lang, mañana habit lang. Mga igsuon, what happens then is you are caught in a vicious cycle of always nga dili ka bitaw maka-respond sa kinabuhi. Naay batanon nga santo, gipangutana siya, if the world's end, pag end of the world na ba, moabot, unsa imong buhaton? Mukadto ka sa pari aron magkumpisar to reconcile with God? Mupauli ka sa balay to forgive your family members? Or unsa ka ang buhaton nimo? Ingon kining santos nga batanon, minaw mo sa tubag niya. Kung ako nagakaon, padayon ako magkaon. Kung ako nagaduwa, padayon ako nagaduwa. Kung ako nagaampo, padayon ako nagaampo. Nga naman, every day of my life is a preparation to meet and encounter God. Kaanindot, no? So every day, wala niya gina-delay. The discipline of the present, the discipline of honoring one's duty, the discipline of daily committing oneself to improve oneself. Mga igsuon,
kining delaying, makita nato layo kayo kay Mama Mary. Pag appear kang angel kaniya, og nag-ingon, mauni ang plano sang mahal nga Dios. Unsa ingon ni Mama Mary? Ay, Brad Angel, balik ka lang next week ha? Balik lang, kay maminsar pa ko. Wala man gibutang sa Ebanghelyo. Unsa ang gibutang sa Ebanghelyo? Mary said, let it be done to me according to your will. Mary was ready. She gave her yes. Pero dili ni siya yes nga instant. It's a yes because daily she is a prayerful woman. Daily she discerns. Daily she does her duty. In fact, ang kaanindot nga indication maong gisulti niya to connect the gospel og sa annunciation. Unsa ang gisulti niya? I am the maid servant of the Lord. Ang maid servant haduol sa duties ang bridesmaid. Bridesmaid. Usahay, lisod na kayo kung magsaulog ko bitaw sang wedding for the couple, nga usahay feeling sang bridesmaid mas gwapa pa siya sa bride. Og one time, nagka-fiasco, nagka-crisis, kay late ang bridesmaid, kay nagpa-make up pa, kay sa gabi nahubog siya, kay nagparty pa, ug pag-abot niya, nakalimtan pa niya ang singsing. So, gubot na kaayo. Now, the role of the bridesmaid is this: I am a maid servant. Meaning, ang duty nako involves servanthood. Ang servant nagahuwat, andam sa pag-abot sang iyang agalon, sang iyang master, ug then mo respond. Mama Mary, by identifying herself, I am the maid servant of the Lord, connects the gospel today. Nga dapat ang bridesmaid nga wise is awake for the arrival of the groom. For the maid servant, awake for the arrival of the master. To respond to the call and the needs and the request of the master. Mga igsuon, if we connect the gospel today sa gospel of the Annunciation, mao kini ang link nga bersikulo. Mga igsuon, Mama Mary therefore is truly wise because Mama Mary responded as a maid servant. Ikatulo o katapusan, lisod mag-respond nga abtik kung ang imong heart layo sa sitwasyon. Katong gamay pa ko, siguro dili man na makalikayan ang crush. Di na kasi nati kamo kana. Pag ring na sang bell nga dismissal, sus gapalpitate ng akong heart, oy. Ngano man, dili nga dismissal ha, mauna ko na sa ubos sa may gate. Kay pagka-dismissal, makita ko ang classmate ko sa piyak. Pag magawas siya, kag makita ko naman nga mapauli na siya. Sus, pagka-plaster ko diha, tugog. Tapos pag-abutan niya, oops. Tapos pag-exit na, wow. Kung in love ka, andam ka maghuwat, abtik ka maglihok, paspas ka mag-respond. Mama Mary, by declaring her love to the Lord, made an act of faith at the end. Let it be done to me according to your word. Kanang wala pagigugma, I tell you, lisod maghuwat. Sa mga bana nga naa dinhi, usahay, nagaugtas lang kita, no? O kamo, sa inyo mga bisis. Pero part of loving is waiting. Ang mga misis, dili man mag-abusar dapat, no? Dapat vice versa man. Usahay, gabi na, wala pa kapauli si mister. Part of loving is waiting. Unya na lang ang interrogating. Mga igsoon, maukini si Mama Mary. She grounded herself in faith and love. She was so in love with God that in the end, because of her love, then she was able to respond wisely. Unsa ang pamaagi ni Mama Mary therefore?
Number 1, the way of constant preparation. Number 2, the way of alert response. And third, the way of love. Kung kita karon moingon, Mama Mary, ikaw ang gabayan sa pagkamaalamon, hinaot unta, we will ask ourselves, wise kaha kita or foolish? Suliton ko, what do you think? Self-assessment. Don't answer publicly, just answer your heart. Are you wise or foolish? Sa pagkatinuod, usahay, biskan obispo na ko, foolish man ko sa gihapon. I would like to admit that. Ang importante lamang mao kini. Kung usahay naga-fluctuate kita from being wise and being foolish, hinaot unta ma-identify nato asa ang atong trap. Sleeping beauty syndrome or bago-bagoon syndrome. We want to sleep through life. Number 2, delaying. Or number 3, wala kita pagkigugma. Kung mauna ang traps, then we look to Mama Mary, gabayan sa pagkamaalamon. We see how she lived her life in constant prayer. She was chosen because she was filled with constant listening. Number 2, she was able to respond proactively because she did not delay. And finally, she made an act of faith, fiat mihi voluntas tua, because she is the maidservant in love with the Lord. When we do that, ang atuhang kapiestahan, as we open the novena days, hinautunta, manginabinungahon, ug makabuluhan. So help us God.